press meet nang li tumhan kadok we nang ke hang nang kok aputhak ke lahan lo je AK News mate Agustin kam sa labang so a news ong ke klang a channel ong ke klang pon je solar project 18,000 labang so along le angkang along CM Sar EM MLA local MAC atum adon ara patum si amen je tham dun FC compensation labang so ka chapalong duji si kadong we claim et la pen national highway along sidame la son si ke claim pusi labang so akoy nangipi lasi labang so akoy nangipi long nilitum klardak penang thanji la panlo je 18,000 solar project a area long ana bangke nilitum APDCL afan land allotment pidet benefit ke badu afanta ladang bangke longlia pota kipi ponji alam tawe lapen ke a proposal do pusape nitum kipi ponji kamatha tawe lapen ke soni alam bang lapano lapen holadak along lia pota ke to tang atum an sitame labang so along lia bangke APDCL afan si pitang de lopot labang so pitang det benefit ilitum aja ke miadi pota ke tu padu hola 18,000 bigha salu labang so arlo longke hola dak local MEC ake hai rongphar sangru nili kolek lo sujo rongphar alang li sitame 300 bighas do talata for the greater interest of Karbi Anglong lapengke ilitum revenue aningkan wang ta ilitum isia percentage konsila phan labang so solar dotik ke long pon bompo pusi soblo rong pharak hai sitame 300 bighas sitame lada bangke 300 bighas sitame lada bangke alang lita labang so solar project aphansi lada pipon delo lasi labang so akoy nangi piabang lake ahok kali lasi nilitum penap dik angbong eke a channel afan eke news afan labang so bangke Karbianglong autonomous council hinten defamation case pipon to lapen ke ladak akoy ki pipon thua bangke je national highway four lane ta nani EM ta MLA ta CM atum kadok we si longle potata chikuri FC nonanta alongle ahem pu vek atum bangke poisa long pon pelang posi ladak news channel long tagi pipon lasi nangli tumphan nang pechini danglo je section 1 pen section 7 hu lahorijan Dimapur an ladak bangke kuti pharo phora pli 504.94 crores labang so project labang so ang bom pen longle hem pu vek atungke 495 crores .61 labang so tangka ke long edlo noda bangke kipi pon pe ahina bangke matro 8 crores 88 ber 8 crores 88 lakhs ber te konasi ladake land compensation ta ahok pet ahem putum kelong lepu akoy na ipipon lasi nanglitum ta nanglitum bangke case penidu nanglitum ahin pena pechinia bang kelapan lo je 888 crores kipipon un eda rathe bang ajang Guwahati long high court long asabo case dukok ajoy ni si labang so 8 crores 88 lakhs atangka bang pipon un eda lo lapen 98.23% la foreign land compensation ke PLO la si towar kadong wi anta ilitum kacheleng kadong wi tanang litum theklong lo la si la so news channel along la son Karbianglong autonomous council CM Saraphan Niliphan MLA phan la penitum a colleagues phan la son akoy nangi pipon nilitum mahinten defamation case abangke pipon ini karjui dolang mo Sir, itelang hala abusing kamsa model place lagi alang mitang along le patadu bojone kolong test period pula so tak alitum pandong sini ni lapen pisi begini Agustin Kramsa village pualong alang li Guwahati High Court si case ki pidang je Karbianglong autonomous council
अपन से केस किपी ये नीलोंग लेके लके फॉरेस्ट कदी ने पोटा 2002 पुसी केस किपी दाम लासे हाई कोर्ट पेन कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल अपन लुनांग पली लो लासो टेंग पेन निलितुम निलिमेथांग लो हाई पावर कमिटी चेयरमैन बनके लासी निलितुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट लापेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेन कमिटी सेंग पंसी Agustin Kram sa along nilitum patay hini lo survey ke dam lapen survey ke dam pen kelong dam ke lapahan lo 336 bighas angbong pen 36 bighas si la land revenue land Kapuri lapen 300 bighas abange lake forest land si Kapuri lapen Agustin Ram sa amethang ahem along mata lake forest along si Kapuri forest angkang along si Kapuri lapen 36 bighas abangta nilitum ing sir pameka ing chap pameka ben lang pameka la 36 bighas abangta alang ke duplicate potasi lake kache selang lapen ke council order tawe lapen ke land advisory board labangso a meeting penle labangso proposal kadok ke bang tawe lapen council order tawe lasi la 36 bighas ta lake duplicate potasi nilitum record lang pameka pen theklong lasi high court afan nilitum report piatlo non high court penjong si lo ke banglo pulon tante alang hem pen cenglo kadok we bangke nitung karbiang lo autonomous council pen bangke lake eviction bangke deng konvek itu je mane tribal atum kedobari matuman bangke jong si notified forest area lo pulote da forest raided ating pen alang nitum arong lapen alang nitum adon aphai kadok wese jame Ministry of Environment and Forest alo labang so amian chepali tunang lapen ke non tribal tumlo tangte 3 generation ote 75 years ke dua tumsi ladang bangge tulong chot forest ke labang so sarbi Hero kung nilo halak ili kachini na ke allotment kiti pulo tangte compensation kelong dia question tangle tar mane asitin company a department longli nangke hang niyom belek pini highway tumbangke already tumbangke both side 50 100 feet ke already reserve land opposite tum 4 line afan expansion afan asap ko longli nai opposite tum longli anam nang pidat po longli nang pitha la ke highway tum ke hang style bisarlam non tum ke nangi airport nai pu tum central government longjuang lo state government longjuang lo tum na airport afan nang pasengson tha nitum longli ke pipo pude ladake longli ke lisi piji mati scheme lisi nangi pude ladaka bangke long compensation for question clankle lo kola tum nang pupo ni tum 5000 bighas longli doima o toi uboili longli pipo so da bangke allotment pitang longke compensation krong ya lam clankle lo lasi non solar tum da lason lo je solar tum da nitum ladak 18000 bighas longli nangi lasi solar jongsi success lo pulu tangte itum nangtum ban 10% or 12% labang so revenue share ke Carbon Autonomous Council tipon po lapente hodak local fourth grade and third grade employee ke itum dak local munito bansi itum employment tipon po lapente adungrai towar lapen school hem pe ni tame un an adungrai an galatum la so infrastructure development kam tame claim kon po lain lo tum pena condition la supensi mu successor philo tangre itum yearly labang so revenue itum long dun ya la so alar bangke itum long le bangke ake joy pinang la si mohet itum pulo je la rong phar sang ho la so alam chini det joini si je adir kiding council atum la so solar project pen aningkan mang revenue 10% 12% pulo tangre prai 200
300 up to 400 crores an labang so revenue ke long yi war side do yi chance do apot si la so long le bang ke alang lita pulo je ne long le 300 bihas ne long le do sita alang bangta for the greater interest piden son rak si penana long le tum do ta hai son genuine ajake legal do po sete me hola tum ka request ke la hello ye nang tum ta la for the greater interest of anabar tum apan dame la son si ni tum nang appeal no nang request so pira pe nang ihin menge border fund protection po ihin menge tum revenue long po local employment along po infrastructure development ya tum long po la pende mani ke avipin along le ka visi ka velo la tum ke ladak lender ta velo po tum han ana bangke council pan alternative along prek kelang pi fan bangke la ke council se responsible lalah mo pen alam the men 2016 aning kan Bonglum Bosti block 8 hala bangke kedestel area kedestel punya tilo ke survey area lo ada ke masih bang situdola piniki claim dolo ya dolo masih dang longde ki jori do masih nili nam delo haso ke solar project alam ta chini ne ajat ki bangela chini masih 300 bigha nam dolo dili haso ka dorda kom hek masih 35 lakhs ne ko ne raspen ni nam delo masih nili khang chini nili mang motha bangke ha pangi li dam demon pulo api kaddo gawe survey ed elo mahaso 18000 bigha along si haso 300 bigha tame palu pondelo la bangke apota tahu 2016 aning kan se apota ta dolo khayona ta nili tulas la election thoda khayona pilap nahi pohota nili chitulam lo so ta tenang na tangkat pinang lo la kasi se khayona ta tulo hai tame la solar project palu delo se mo pen pu la em pen pu la emele than lo je solar project ke nangji pu se ke hangdu na posi la ke long liga ki yo pinang pu allotment tu masih department fantai allotment gipi ba kapre allotment pute la ke pota pipe lo la allotment pipo la ke akiyo isi pilo la mang masih la tai DCL ta semi government lo aposi la metum mata akiyo isi la 18000 bighas nahi pulo pider lo la sihada mo pen kan lo aja ke kedestel area aja ke non kedestel area aja ka bang ke la puene ke lo aja ke non kedestel area ta pota ka salam tumdo aja ke kedestel area long ke kurian ke pota do lo ya son la sini long kita 300 bighas padu pon lo la si panang nang lo yung si compensation nang pi pute pinang tanggal long la ho kus tame la revenue nang pulo na solar ke ni ha singa sono long long le mane long hini ba lo nang pitu ko kusi ande sa so 18000 bighas lo rong ko andu la ko pipia wrong effect wrong effect te arlang ki tu marong along li puasa ahawar he awar wrong effect wrong the effect wrong the effect ahawar oh lapan itu ahawar lo yo non aku dah pen mane nempu chunong dam ba citron lang chu ido pa hang tum ke mane rubber ke chu ida dulu he kita me lanta la ke pulo non kedestel area polo la mangke kumeno lo milo lalu he ba hala jang naga tum ke puta puta chodong do tamo ta lage mo pen solo duplicate puta lo da council pe development ki pita we sida buhilong ke tokta we te non kedestel pute sida buhilong ke lage dia question masel development ki lalu he lasi lage for greater interest of Karbi Anglong Karbi people la solo mane mo future tum ke la so establish delo lipute mo pen pulo 200-300 crore asiara revenue longun po hala so fan every year ni la so fan si la so long lege pilo la si hala so long si ni long leta chere biha sa tu jilo ni da long elo ya tame ni lalu alam the bangke Islam ayah tum na ho aku hadak khidi claim ta big nom tame na tum dam lo ne dam delo ne dam lo lipute hadak nia tum si han kiti ki side delo ni anglong tum hipi birek Dimapur supply even di kunang le enta lalu kita me along li ke ola kamuka ke lagi ni long li pusi Karbi tum siong po tame ahem tu ke nagalo bakuna mia lo halo pe khan mite dudu khan lo ka tu kini do aku indu ke la Firuz Khan lahai lo he bala song taxi kumane bangke non ke desela puta selam po 100 bigha Karbi men se puta dulu talong li ke already naga giliang arapar ke 1000 bigha along le puta men ke duplicate puta bustame Karbi men situ ta robor bagan ki tiar jiliang 50% ke bang jo langsung saja lo lah si khiti le claim Karbi do le claim kali
along le hem pu tame non ga puta le karbi tum le dupia puta le ot pu tame along le hem pu ke naga kalti mialo illegally cultivating 80% of land land by the outsider. Kasi mana dana tum dam lu pute chini poda mangke lasi laso ke protegi bhan mopen border ke protegi bhan si laso 18000 bidelo lipute ako laso 18000 pa arlu pu hinang partu hilang pute lagi li karbi tum se chok jelo te pu karbi arong nang dala an pagi hipi nang le lo ba dilai nang le lo unti lagi Anta sar la so 18,000 bigha sang bong hala long kathar long dai di arleng tom si ge do la so area ta puri pon ko sia long kathar pen hala so inti ko pine dal adong nya do la furam de rong marong ke long kathar tum arong li ke pa hai sai chu tiki sitro la chu e ko pine budu hadio la bang pon ta ta hidi long le ka ta han kang lap la ta Jangan lo hidian ke. ya semua mep menang klang ko hek je ke mep klang ko he si along li la rong binong hem chu ke along le ke pon ke atu hidi long le ke than pon lo isi do lo kasi mo pen tum le hada rong aju pute sorkari yang mura area ke thak dudu mati hala so ka thak amuka sorkari yang mura andar lo hawar lo la perha sorong hawar lo pu kasume pulo afisar kusar hu am tame do lo ba nona file expansion bus tame an ke tuma arong lo long kathar lo balan ke hala kupre menti solo balat par ke hani hang terang rong lo pun hai du ta hai ha so along lege la wen pulo la ke non credential area sai de lo ko da ban ke rong po hem kithir klong po abi And kaduwe land Advisory board kaduwe zum ceparai lahalo je la 18,000 bighas di hodai vet api mati ke akini te bokterai tum bhanda me piponpe proposal ke local MNC benang tok bevanta hai CM benang tok bevanta hai heta laso bosu ke land Advisory board penta pass pelo pen la IM da pass pelo ate hola ke preparo klang ke la local MNC recommendation jot mati abuka tum pota chuhang pota pitami ni rialong ke bosing ijon de ta la ni tu decision ke la halo je halo bangsu la 18,000 la solar project arlo ke akini pota pipe penjong si adungarai arong tum hanta piji betame non kali mola 18,000 bighas di market et fisi ni tum piponji pen laso bangke controversy nang nelo ate halo tum kamata bangke jo la ke local MNC ta recommend tang de lo pot la CM parliament tang ho la tum ke long vek pu bola son si matha lo he sida la kali la ke kali la ke ni tum non ke LCB da pas pe la penda kimi pota pi van itum polisi deng delang so iria lo mula tum 18,000 bigha di market eta fi somjai eta fi si adung araya rong asor tum ban an pota ni ban an ta pu thot akke joy ban si pitu আচ্ছা স্যার mo pe na le pulo la aning kan rang long wer hi asar thol pen jate la so project itum epidemiol piun pulutang te itum fan disen seta non mata la bangke so final station lela he itumahin pen longli preparation pilo location than lo survey bang lo bang social impact pe ni ajat department claim ni an bang claim bom lo ke non hot la tumta wang bom po la part bang ke funding ke EDB Asian Development Bank में से funding ये से हला बैंक तुमता में ट्राइबल एरिया पुते हला तुमता में एकदम इसी mana hu along aprek alam lo है ट्राइबल दबंग के लोग थी एत या दो सिला सोनमा पुता में हातुमता सोशल